Turashimire ko mubandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muyumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mu Rwanda tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi rya Amerika. Ikaze makuru yo kuri no mugoroba mwateguriye mukaba mugiye gushikirizwa na jewe Diana Nininahazwe. Agizwe n'ingingo imwe rudende: umutekano wa Republika Demokarasi ya Kongo. Mu gihe abarwanyi ba M23 baraye bigaruriye ikibuga c'indege ca Kavumu kiri Bukavu, bariko basatira uturere dutandukanye tw'ico gisagara ya Addis Abeba muri Ethiopia. Inama igira 38 y'umuryango umwe bwa Afrika iri kushimikira ku mutekano wa Kongo. Turabigarukako. Umwe bwa Buraya nabwo bwagabishije ko bushobora gufatira ibihano u Rwanda kubera ikibazo ca Kongo. Sangwa ikaze mwidonido yano makuru. Nongere ndabaha ikaze nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Amakuru yacu tuyahere ku mutekano wa Kongo. Inyuma yaho ejo kwa gatanu abarwanyi ba M23 bigaruriye ikibuga c'indege ca Kavumu kiri Bukavu mu rwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo, muri rusange ico gisagara gisa n'igitekanye, naho hazarumvikana amasasu make make. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umenyesha makuru wacu Temistocle Mutijima, twarungitse ku mupaka wa Rusizi ya mbere, umupaka uhuza Bukavu n'akarere ka Rusizi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Temistocle, wiriwe aho uri ku mupaka, ibintu vyifashe gute? Mwiriwe neza Diane. Kugeza ubu aha ku mupaka wa Rusizi ya mbere navuga ngo haratuje, nta bantu bahari bagaragara. Ku ruhande rw'u Rwanda hari inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka, hakaba n'abapolisi bake barinze umupaka, ariko utereye amaso hirya muri Kongo ho nta muntu n'umwe uhari. Ku ruhande rwa Kongo haba abashinzwe umutekano, habe ndetse n'abashinzwe abinjira n'abasohoka, abo bakunze kwita aba DGM, bose bagiye, nta bahari, nta muntu uri ku mupaka, nta rwego wavuga ngo ruyoboye uyu mupaka. Ku ruhande rw'u Rwanda niho hari abapolisi ndetse n'inzego zishinzwe abinjira n'abasohoka. Niwo mwuka uri hano ubu ku Rusizi, cyangwa se ku Rusizi rwa mbere niko bakunze kuhita, mu mupaka wa Rusizi ya mbere. No ku mupaka wa Rusizi ya kabiri nawo ukunze gukoreshwa n'imodoka nini z'amakamyo, naho twanyarukiye mu kanya gashize tuvuyeyo, naho ibintu birasa nk'ibyo. Imodoka zari ku mupaka bazizamuye mu rwego rwo kwikanga ko hari amasasu yava hakurya akaba yazigeraho, bazizamura ku ruhande rw'u Rwanda bazishyira nko muri kilometero nk'imwe cyangwa se nko muri metero 500. Naho rero haratuje gutyo. Ku ruhande rw'u Rwanda hari abashinzwe abinjira n'abasohoka, ariko ku ruhande rwa Kongo nta muntu uhari, nta mupolisi, nta musirikare, yewe nta n'umuyobozi uhari. Niwo mwuka uhari kugeza ubu. Aho uri Temistocle ni hafi cyane ya Bukavu, hari ibimenyetso by'ingwano hakurya bawumva canke ubona naho ubona umenga haratekanye? Hari ibimenyetso kugeza ubu? Haracishamo hakumvikana urusaku rw'amasasu makeya y'imbunda ntoya, ariko apana za mbunda ziremereye, ariko nta kurasana cyangwa se amasasu y'urufaya wumva avuga. Ni ahantu ndi navuga ko hateganye n'ikigo ubundi gikomeye cya gisirikare cyo mu mujyi wa Bukavu bakunze kwita Kansayo. Ni ikigo ubundi kibamo abasirikare benshi babarirwa mu bihumbi, babamo n'imiryango yabo, ariko haratuje, nta sasu rihavugira, keretse mu bice by'ahantu bita za Panzi, naho ni hakurya y'umupaka wa Rusizi ya kabiri, niho hari kunyuzamo hakumvikana amasasu y'imbunda ntoya acisha makavuga, ariko nta masasu menshi kugeza ubu ari kuvuga. Hamaho bahari abanyagihugu washoboye kuvugisha bari hakurya i Bukavu kugira ngo wumve uko bamerewe nabo? Kugeza ubu hari abaturage babiri batuye muri uyu mujyi nagerageje kuvugana nabo mu kanya kashize, interinete zabo zikiriho, kuko bambwiye ko bo bari mu nzu gusa, nta gusohoka, nta kindi bakora, nta kujya guhahana, cyane ko aho guhahira hose hafunze, ariko bo basabwe kuguma mu ngo gusa
mu nzu zabo ntibasohoke, barambwira ko nabo banyuzamo ayo masasu bakayumva ariko ntibamenya ngo ninde urasa. Gusa bambwiye ko guhera mu ijoro ry'uwa gatanu rishyira uwa gatandatu uyu munsi, ingabo za leta zatangiye kugenda zihunga, zifata abana b'abasore babikoreza ibyo bafite ngo babatwaze, ari nako barasa amasasu bagenda. Bo baguma mu nzu gutyo, nta kindi. Bo baravuga ko ntabwo bazi mu by'ukuri hanze hari kubera y'iki, uretse kumva imbunda zirasa zinyuzamo zikarasa ubundi zigatuza, ariko batamenya ngo ninde uri kurasa mu by'ukuri. Hanyuma aho uhagaze hari abanyagihugu baba batanguye kujabuka bahungira aho i Rusizi mu Rwanda ubona? Diane, ni ikintu gitangaje kuko twari twiteze ko nk'umujyi wa Bukavu, ahantu hari abaturage babarirwa muri miliyoni irenga n'ibihumbi 300 bahatuye, twari twiteze ko ku munsi nk'uyu nguyu nibura hakabaye hari abaturage barimo bambuka baza gushaka ubuhungiro mu Rwanda. Ariko kuva aho bwakereye niriwe kuri iyi mipaka yombi, nta muturage utamba, nta usohoka mu mujyi ngo aze inaha. Kugeza ubu haratuje gutyo gusa, nta bigeze baza. Yewe n'ejo ku mugoroba abantu bambutse ni Abanyarwanda bari basanzwe bakorerayo, bumvise ko inyeshyamba za M23 nyuma yo gufata ikibuga cy'indege cya Kavumu zirimo gusatira umujyi wa Bukavu, nibo bambutse ku bwinshi batahuka baza mu Rwanda, ndetse n'abandi bakozi bake b'imiryango mpuzamahanga bari basigayeyo nabo bambutse, imodoka zikabajyana i Kigali. Kugeza ubu rero nta baturage bari gusohoka muri uyu mujyi wavuga ngo barimo barahunga bahungira mu Rwanda, ntabo kugeza ubu. Hama ku ruhande rw'u Rwanda naho vyifashe gute? Umutekano ubona gute cane cane aho hegereye Bukavu, aho hegereye aho i Rusizi uhagaze? Ahangaha navuga ngo ibikorwa bisanzwe bihakorerwa by'ubucuruzi birimo birakorwa, abatwara abantu kuri moto no ku mamodoka barimo barakora, ariko kubera yuko nyine ari ku mupaka, kandi ingendo zo ku mupaka hanini zikorwa kuko ku mpande zombi abantu bakabaye bagenda, kuko nta bantu bari kuva muri Kongo ngo baza mu Rwanda. Ntabwo abantu ari benshi ku mupaka hano, ariko ibikorwa by'ubucuruzi birafunguye. Twagiye tubona abasirikare n'abapolisi bari mu bikorwa byo kubungabunga umutekano, ibi bakunze kwita patrouille mu ndimi z'amahanga, nibo twagiye tubona bagenda gutyo. Ariko ubuzima wavuga ngo i Rusizi, haba guhera ku mupaka wa Rusizi ya mbere kugenda ku mupaka wa Rusizi ya kabiri, ukazamuka ahantu hari centre ituranye n'uwo mupaka bakunze kwita ku Itara muri za Mururu, mu mirenge ya Mururu, abantu barimo barakora imirimo yabo isanzwe, nubwo hakurya hanyuzamo hakumvikana ayo masasu y'imbunda ntoya yumvikanira hakurya, ariko ubuzima urabona ko ari ubusanzwe muri rusange. Themistocle Mutijima, urakoze. Kumbure turaza kugaruka kuri wenda ikindi Diane, ikindi navugaho, hari itangazo umutwe wa M23 umaze gusohora, tumaze kubona, ngira ngo twabonye nk'ijwi rya Amerika. Mu by'ukuri ntabwo berura ngo bavuge ko bafashe umujyi wa Bukavu, ngo bavuge ko aribo bawugenzura. Bo barasaba abaturage kwicungira umutekano. Baravuga ko ingabo za leta nyuma yo gutakaza ikibuga cy'indege cya Kavumu zahunze, zagera muri uyu mujyi zigasahura, zigakoramo n'andi mabi, zarangiza zikagenda. Bagasaba abaturage gutuza, ntibagire aho bajya cyangwa ntibagire ikindi kibazo, ahubwo bakishakamo abantu b'inyangamugayo babayobora. Ntabwo bavuga ngo nibo bari kuyobora uyu mujyi, bavuge ngo nibo bari kuyobora, ntabyo bavuze. Gusa barizeza abaturage ko bazabacungira umutekano. Mu by'ukuri nk'uko basohoye itangazo bavuga ko aribo bari kugenzura Goma, ubu birinze kubitangaza muri ubwo buryo. Ariko muri rusange icyo navuga kuri Bukavu, nta butegetsi bwa leta buri muri Bukavu kuri ubu ngubu. Nuko Themistocle Mutijima, urakoze. Bandanye dukurikiranirana iyo nkuru ku buryo bwa hagufi na hagufi, turongera amakuru yacu mu gitondo. Yego, murakoze cyane Diane.
Temistocle Mutije mudukundire tugumane gato ariko ubu utubwira ivy'inama y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika igira 38 iri kwibereye Addis Abeba muri Ethiopia. Iyo nama yatanguye uno musi ikaba izohera ejo kwa Mungu, iza gushimikira hanini ku mutekano wa Kongo. Abasesanguzi bavuga ko amahirwe yo kuba hari intambwe iza guterwa mu gukemura iki kibazo mu nzira za diplomasi ari makeya cane, ni mu gihe abarwanyi ba M23 babandanya kwigarurira ibice vyinshi vya Kongo birimwo ikibuga c'indege ca Bukavu namwe mu macentre y'ico gisagara co muri Kivu y'Epfo. Temistocle tugire ku muriri w'ino nkuru. Umuvuduko w'inyeshyamba za M23 mu kwigarurira ibice ugenzura mu burasirazuba bwa Kongo wateje icyoba kw'akarere k'ibiyaga bigari bya Afurika kakongera kwisanga mu ntambara yagutse ishyamiranyije ingabo z'ibihugu bituranyi. Ibyo bikibutsa intambara zo mu myaka ya za 1990 na za 2000 zahitanye ababarirwa muri za miliyoni. Inama y'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ibereye Addis Ababa muri Ethiopia kuva kuri uyu wa gatandatu kugeza ku cyumweru isobanuye indi ntambwe mu muhate w'akarere wo guhosha iyi ntambara. Nyamara inyeshyamba za M23 zirengagije ubusabe bw'inama iheruka mu cyumweru gishize yahamagariraga ko amahoro yagaruka, zikomeza imirwano zisatira umujyi wa Bukavu uherereye mu birometero 200 mu majyepfo ya Goma zaherukaga kwigarurira mu kwezi gushize. Aganira n'ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters dukesha iyi nkuru, Stephanie Wolters, umushakashatsi mukuru mu kigo mpuzamahanga cy'ubushakashatsi mu by'imibanire y'ibihugu gifite icyicaro muri Afurika y'Epfo, yagize ati nibwira ko yari yo ntambara ikomeye cyane muri Afurika kuri ubu. Nicyo gihe ngo umuryango w'ubumwe bwa Afurika werekana imbaraga zawo. Abategetsi b'ibihugu byo ku isi bahamagariye u Rwanda guhagarika ubufasha ruha abarwanyi ba M23. Impuguke za Loni zivuga ko burimo ingabo n'ibikoresho bya gisirikare bigezweho. Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaburiye ko ishobora gufatira abategetsi b'u Rwanda n'aba Kongo ibihano. Inteko nshingamategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi kuri uyu wa kane yahamagariye uyu muryango guhagarika inkunga itangwa ku ngengo y'imari y'u Rwanda. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters bikavuga ko nubwo biri uko, Perezida Paul Kagame w'u Rwanda agikomeje kwinangira. U Rwanda rukomeje guhakana gufasha umutwe wa M23, ariko rukavuga ko ruzakora ibishoboka byose kugira ngo rurinde umutekano warwo guhungabanywa n'abarwanyi bo mu bwoko bw'Abahutu bari muri Kongo. Abo Leta ya Kigali na M23 bavuga ko bagikomeje umugambi wabo wo gutsemba Abatutsi no gutera u Rwanda nyuma y'imyaka 30 Jenoside yo mu 1994 ibaye. M23 niheruka mu ruhererekane rw'imitwe y'inyeshyamba yo muri Kongo yagiye ivugwaho gufashwa n'u Rwanda hatanguye intambamyi ubwo zagendaga zegura intwaro zigatangiza imirwano mu bice byegereye umupaka byo mu burasirazuba bwa Kongo. Aha ni ahantu kure cyane y'umurwa mukuru Kinshasa kandi hakungahaye ku mabuye y'agaciro. Avuga ku bihano u Rwanda rurimo gusabirwa kubw'ibirego byo gushyigikiriza inyeshyamba, Perezida Kagame yabwiye ikinyamakuru Jeune Afrique cyandikirwa mu Bufaransa ati We have faced existential threats for years. Twamaze imyaka myinshi duhanganye n'ibyari byugarije ukubaho kwacu. Twahuye n'icyago ndengakamere muri 1994. Warangiza ugatangira kuza unkangisha ibihano ngo nuko ndimo kwirengera, ukibwira ko ibyo hari ubwoba na buke binteye. Aha umukuru w'u Rwanda yongeye kwibutsa ibyo yari yavuzeho byabaye muri Jenoside, aho yavuze ko umukecuru wendaga kwicwa yasabwe n'abashakaga kumwica ngo ahitemo uko bamwica. Aho gukora ibyo bamusabaga, Perezida Kagame yavuze ko uwo mukecuru yaciriye mu maso abishi be. Ati ubwo wakwiyumvisha uko ngiye gucira mu maso buri wese umbwira guhitamo urupfu nkwiye kwicwa. Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi kuri wa kane yagiye mu Budage aho yitabiriye inama mpuzamahanga ku mutekano yaberaga Munich. Ubutumwa bwashyizwe ku ipaji y'ibiro bye ku rubuga rwa X buvuga ko aha yagombaga gusaba ubufatanye bwagutse bw'umuryango mpuzamahanga mu gukemura ibibazo by'intambara yo muri Kongo. Mu 2012 nabwo inyeshyamba za M23 zigaruriye umujyi wa Goma. Icyakora zawumaranye igihe gito mbere yo kuwusohokamo ku gitutu cy'umuryango mpuzamahanga, ibikangisho byo gukupira u Rwanda inkunga ndetse n'ibitero by'ingabo nyafurika zahatsimbuye izi nyeshyamba. Kuri ubu ariko bwo impuguke zikavuga ko hari ukugononwa mu guhangara u Rwanda kandi n'uruhumbirajana rw'izindi ngorane zugarije isi zikaba zisa nk'izihugije cyane abategetsi b'isi. Umurindi w'inyeshyamba za M23 zigana mu majyepfo wabaye nk'utinzwa n'ingabo za Kongo zibifashijwemo n'ibihumbi by'ingabo z'u Burundi nazo zoherejwe muri Kongo. Nyamara kuri uyu wa gatanu izi nyeshyamba zigaruriye ikibuga cy'indege cya Kavumu giherereye mu birometero bitarenze 30 mu majyaruguru y'umujyi wa Bukavu.
bivuze ko isaha iyo ari yo yose izi nyeshyamba zakwigarurira uyu murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo. Bukavu yabibaye umurwa mukuru w'intara ya kabiri M23 yigaruriye mu burasirazuba bwa Kongo mu gihe kitarenze amezi abiri. Hagati aho amakimbirane hagati y'u Burundi n'u Rwanda nayo akomeje gufata indi ntera aza yiyongera ku bushyamirane bwari busanzwe mu karere. Insanganyamatsiko y'inama y'umuryango umwe bwa Afurika y'uyu mwaka wa 2025 iribanda ku butabera bujyana n'impozamarira ndetse no kuvura ibikomere bikomoka ku ivanguraruhu, aho igira iti ubutabera ku banyafurika n'abantu bafite inkomoko muri Afurika binyuze mu mpozamarira. Temistokle urakoze cyane. Tukivuga ku vya Kongo, umwe bwa Buraya bugabisha ko bwiteguriye gufata ingingo zihuta inyuma y'aho umurwa M23 wigaruriye ikibuga c'indege ca Kavumu kiri Bukavu ku murwa mukuru w'intara ya Kivu y'Epfo. ONU nawe nyene yasavye ko ico yise ubusugire bwa Kongo bwubahirizwa. Ubufaransa nabwo bugabisha gufatira ibihano Rwanda kwagirizwa gushigikira abagwanyi ba M23. Ino nkuru turayigaruka ko makuru yacu yo mu gitondo. Hagati aho Uburundi bwaraye bwirukanye Sibylle Lawson Marriott aserukira ishami rya ONU ryitaho ibiribwa ku isi PAM na Sarah Nguyen yatwaye igisata c'umutekano muri iryo shirahamwe. Abo bategetsi uko ari babiri bakinjuye ejo kwa gatanu inyuma y'aho leta y'u Burundi yari yabahaye amasaha 48 yo kuba bavuye ku butaka bwabwo n'itegeko ryo kutongera kuhahonyoza ikirenge. Amakuru y'ijwi ry'Amerika dukesha iradiyo mpuzamakungu y'Abafaransa Radio France Internationale RFI mu mfunyafunyo akaba yuzuzanya nayo amasoko yacu mu biro vy'umukuru w'igihugu yaduhaye, avuga ko abo bapfasoni babiri bazize ubutumwa bwa email uburongozi bwa PAM bwandikiye abakozi bayo mu Burundi bubasaba kwiyubara ku mutekano wabo n'ivyangombwa babwirizwa kwamana mu mihana yabo kugira ngo bashobore kuronka ingene babaho igihe cose umutekano uhungabana. Ubwo butumwa bwahanura abakozi ba PAM mu Burundi kugura stock ishobora kwamaza indwi zibiri irimwo ibiribwa, amazi, imiti, kwamana amatelefone arimo umucanwa n'uburyo bwo gushobora guhamagara buzwi nka unité mu Burundi na za chargeur, bakamana n'amafaranga agera ku $500 ku mufuko wabo no kuraba ko baba ahantu vyokoroha kubageraho bibaye ngombwa ko babatabara. Impande zitandukanye ijwi ry'Amerika dukesha ino nkuru zivuga ko leta y'u Burundi yafashe ubutumwa bwa PAM nk'ubutera ubwoba abadiplomate bari Burundi n'abanyagihugu b'ico gihugu. Leta y'u Burundi yagije abategetsi ba PAM birukanywe kubangamira umutekano w'u Burundi. Amasoko abiri y'ijwi ry'Amerika yizeye yatubwiye ko leta y'u Burundi yari isanzwe ifitiye agashavu umufasoni Sibylle Marriott. Yagize ati hari umunsi yasavye abakozi bose gukorera muhira kubera umutekano, amanama n'amahugurwa vyari kuba uwo munsi vyose bica birasiba. Ibi vyarababaje leta. Amasoko y'ijwi ry'Amerika nuko avyuzuzanya avuga. Radio y'Abafaransa RFI ivuga ko abategetsi babiri ba PAM Uburundi bwirukanye bakinjuye ku wa gatanu mu gitondo. Bagiye n'indege y'u Rwanda ihaguruka iva mu Burundi ije Kigali mu gatondo. Abategetsi ba PAM mu Burundi birukanywe mu gihe umurwi wa M23 uriko wigarurira ibisagara bitari kure y'imbibi Burundi buhana na Kongo. Kwa gatanu M23 yigaruriye ikibuga c'indege ca Kavumu aho Burundi bwari bufise batanyo zine z'abasirikare bari mu bagiye gufasha ingabo za Kongo mu rugamba zimazemwo gihe na M23 bivugwa ko ishigikiwe n'u Rwanda. Hagati aho ubwa mbere Uburundi bwirukanye abategetsi ba ONU bubaziza ivyo bavuze. Mu 2020 bwirukanye muganga Walter Kazadi Mulombo yaserukira ico gihishami rya ONU gita amagara y'abantu ku isi OMS mu Burundi n'abandi bahinga batatu b'iryo shirahamwe. Aba bazize ko bari basavye leta y'u Burundi gushira habona amakuru y'ingene ubwandu bwa virusi ya corona bwari bwifashe ico gihe. OMS ico gihe yavuga ko hari amakuru menshi y'ubwandu bwa corona leta y'u Burundi yahisha. Ijwi ry'Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu naho tubandanirize ku kiganiro Bungabunga ubuzima. Iki cyumweru muri Bungabunga ubuzima turarebera hamwe ingaruka zo kunywa cyane mu biruhuko by'iminsi mikuru ku buzima ndetse n'uko abantu bakwizihiza iyi minsi birinda ingaruka mbi zabyo. Turareba ingaruka zo kunywa bikabije n'inama zagufasha kutaganzwa n'inzoga. Naho muri Kenya hari umugambi w'ubuvuzi ugamije gutanga ubuvuzi ku baturage batishoboye bashobora kwandura indwara. Abashakashatsi bo mu Bufaransa bo
bavumbuye uburyo bwo kuvura uguturika kw'imitsi yo mu bwonko AVC badakoresheje ubumara bw'imiti myinshi. Ibi ni byo tugiye kugarukaho nk'ikiganiro bungabunga ubuzima cya none. Ndabasuhuje, ndi Eugenia Mukankusi. Ikaze mu kiganiro bungabunga ubuzima. Ibiruhuko by'iminsi mikuru bizana n'ibirori, ibyishimo ndetse rimwe na rimwe no kunywa inzoga nyinshi. Inzobere zivuga ko kunywa inzoga nyinshi bikabije mu gihe cy'ibiruhuko by'iminsi mikuru ari ikibazo giteye impungenge ahantu hose, kuko abantu bijandika mu kunywa nk'uburyo bwo kwinezeza. Zikavuga ko nubwo kunywa agacupa ukiyongeza kandi bisa nkaho ntacyo bitwaye, kunywa birengeje urugero bishobora kugira ingaruka zikomeye ku buzima. Izo zirimo nko kwangirika k'umwijima, umuvuduko ukabije w'amaraso, gucika intege kw'imikorere y'ubwirinzi bw'umubiri ndetse n'ibyago byinshi by'impanuka cyangwa se gukomereka. Byongeye kandi kunywa bikabije bishobora gutera umuntu isindwe rihungabanya ubuzima bwa buri munsi, ndetse hakaba n'ubwo byateza ingaruka z'igihe kirekire. Akabari gafite na resitora kitwa The Rock Lounge gaherereye mu gace ka Utawara muri Nairobi kuzuye abaje gufata icyo kunywa. David Kinoti avuga ko yahasohokeye ngo asangire agacupa n'inshuti ze. Tugomba kunywa. Ubuzima tubayemo muri iki gihe tugomba kunywa agacupa ngo turebe ko twaramuka. Iyi si ntitworoheye, rero ni ugusomaho ngo dushobore kubaho. By'umwihariko muri ubu bukungu bwa ruto tugomba gusoma agatama ngo tubashe kuramuka. Dogiteri Kingi Mochache ni umuganga w'indwara zo mu mutwe ukorera mu ivuriro Scare Medical Center i Nairobi. Asobanura ko isindwe riza igihe umubiri uba ugerageza gutunganya inzoga umuntu yanyoye. Uribuka muri shimi hari ibyiciro by'uburyo uvanguramo ibintu. Rero iyo inzoga irimo kugenda ivangurwamo ibiyigize, hari ikintu aha hagati mu biyigize twakwita acetaldehyde. Icyo kintu nicyo nyuma kiba kigomba gutegereza kugera ku rwego runaka ngo habone kuba impinduka zikurikiraho. Iki ni ikintu gitera isindwe. Biba bimeze nabi cyane. Bituma umuntu yumva ashaka gusubira nka mbere, agashaka kuruka, akamererwa nabi cyane. Abantu rero bagira iyi acetaldehyde nyinshi baba bitewe n'uko icyiciro gikurikiraho cyatinze. Avuga ko inzoga ikayura umubiri binyuze mu kongera ikorwa ry'inkari ibishobora gutera ibimenyetso nko kumagara iminwa n'ikizungera. Birogoye uburyo bw'imisinzirire bigatuma abantu bumva bananiwe, banafite umunabi. Avuga ko isindwe rinagira ingaruka ku mikorere y'intekerezo z'abantu. Inzobere zivuga ko nta muti wa kiganga uvura isindwe, kandi uburyo bwo kuryigobotora bushobora gutandukana umuntu ku wundi. Kinoti wavuga ko ibisubizo birimo nko kunywa amazi cyangwa kuryama agasinzira bihagije bimufasha. Nywa agasosi urye n'imbuto birafasha cyane mu kumara isindwe. Uhita uba mutaraga ku buryo ujya ku kazi. Ubushakashatsi bwa 2020 bw'ikigo cya Kenya gishinzwe kurwanya imikoreshereze mibi y'inzoga n'ibiyobyabwenge bwerekana ko ikoreshwa ry'inzoga riri ku rugero rwa 44.5% mu bakozi ba leta, rikaba kuri 30% mu baturage bose muri rusange. Mu gihe ibiruhuko byo mu minsi mikuru byegerezaga, Dogiteri Kingi yashishikarije abantu kunywa mu rugero. Drink responsibly. There is the criteria of how to drink responsibly if you must. Ideally, nywa mu rugero. Hari ibyo wagenderaho unywa mu rugero. Byaba byiza ushatse ubundi buryo bwo kwinezeza. Hari uburyo ukwiye kunywamo. Iyumve wowe ubwawe. Ntukanywe inzoga mu kuvayo. Ntugatware imodoka wanyoye inzoga cyangwa se ngo ukoreshe imashini. Ntukanywe inzoga ngo usinde burundu. Byirinde. Inzobere mu buvuzi zivuga ko isindwe rishobora kugira ingaruka mbi cyane haba ku buzima bw'umuntu ku giti cye ndetse n'ubwa rubanda binyuze mu igabanuka ry'umusaruro mu kazi bitewe n'umunaniro. Ibyo kandi byongera ibyago by'impanuka n'ibikomere bitewe no kutabasha gushinga ngo uhamye kubera imikorere itari hamwe y'ubwonko. Bishobora kandi gutera igitutu ku nzego z'ubuvuzi kubera abantu baza gushaka imiti yo koroshya ibimenyetso by'isindwe. Dr. Isaac Kiduma ni umuyobozi wungirije w'umuryango Afya Partners Initiative i Dar es Salaam muri Tanzania. Aratuganiriza ku mpamvu n'imbogamizi zo kunywa bikabije ku
kunywa inzoga nyinshi zirengeje urugero ku buryo bishyira ubuzima mu kaga, anadusangize zimwe mu nama ku kunywa mu rugero mu biruhuko by'iminsi mikuru. When we talk about binge drinking, is the excessive alcohol intake within a short... Iyo tuvuze kunywa mu kavuyo, ni ukunywa inzoga nyinshi z'umurengera mu gihe gito bitizwa umurindi n'impamvu runaka. Urugero, nko mu minsi y'ibiruhuko abantu bahitamo kunywa inzoga nyinshi bitewe n'akamenyero gashingiye ku muco ndetse n'izindi mpamvu zifitanye isano n'ibiruhuko. Ariko iyo tuvuga ubusinzi, ni uguhora unywa inzoga z'umurengera kenshi mu buryo buhoraho. Ibi ni indwara. Urumva uburozi bwose bushongeshwa n'umwijima. Iyo rero umuntu anywa inzoga nyinshi, umwijima urananirwa. Ariko icya kabiri, urabizi ko iyo umuntu arimo kunywa inzoga ashaka no kunyara kenshi, sibyo? Rero umwuma ukabije nawo ushobora gutuma umuntu azahazwa n'isindwe. Turabashimiye kuba mwakurikiye ikiganiro bungabunga ubuzima. Ku yandi makuru hagezweho kumenya Ijwi ry'Amerika munyuze ku muyoboro wacu wa internet wa3.radiyo.com. Ikiganiro cyacu cya none naho tugisoreje, naho ubutaha mukomeze kugubwa neza kandi muharanira ko umunsi wanyu wari wose uba uw'ubuzima buzira umuze. Ijwi ry'Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Abakunzi b'agakino Kombo Taxi, umwanya ni gwanyu. Kombo Taxi, Kombo Taxi, Kombo Taxi. Mugiye gutega amatwi Kombo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga bigari. Mugomba mwumvirize Kombo Taxi, taxi yo mu karere k'ibiyaga binini. Munenda kusikiliza Kombo Taxi, taxi ya Grand Lac. Madam, vraiment mimi nakuomba unisamee sana, lakini mimi sitabakia papa kama milele. Tunafanya saa mzima hapa mimi na shimama. Shofe gerageza nanje nyumve. Nanje nabuze ico nkora nico ndeka. Murahamwe ababyeyi mwe. Ndabona hakirimo akanya muri Kombo Taxi na amahirwe. Sasa mama, unaona kuna kia mwingine client, utarudia ama utashuka shi twende niendane na Messi. Umviriza, je ndi umucuruzi w'amamesa. Narinje ngaha anye gutora amamesa uwo dukorana wo hakujya yarungitse. Barayemerera arajabuka. Mugabo ngaha kugira ngo yinjire barahiye ngo nta nibido nimwe ishobora kwinjira. None je ngiriki abayobozi bo ngaho urazi ikintu bariko barahora amamesa yanje ngo bategeza kwinjira ngaha anye ngo ari mu masashe ngo byakozwe mu mahinguriro ntumbaze je, ariko nibaza yuko ari akantu bamfitiye bashaka ko mpomba gusa nta kintu. Ndumva duhuje ibibazo ahubwo ntabwo ari wowe wenyine pe. Ayetu mbone mawese ile ngamo je nakwaka ya mzuri muri sho umva bagira amamesa meza rwose. Abantu bose barabizi kuri njyewe noneho ni inyanya ngwiki. Ubundi njyewe muri nyanya hakurya y'umupaka. Mbese ubusanzwe amabwiriza ahari avuga ko tugomba kuzitwara neza mu tumodoka dufite kontineri. Kuri uruhande bazeretse ziratambuka, ariko hakurya babyanze ngo inyanya ahubwo zigomba kuba ziri mu gakamyoneti gafunguye. Hano bati zigomba kuba zifunze, hariya bati zigomba kuba zifunguye. mu nyumvire mw'abantu. Muna kama ile mashide na bafikia kana shina tufikia kashibe tunafanya transport. Mwebwe se gute? Mimi nakwambia kuna sasa tunabebaka marchandise. Make unakutaka pa banaitika pale banakatala na njoba na vina tufanyisha tunakawia tunafama sana masa pale ku frontier. Nukuri ibintu bikwiye gusobanuka neza pe. Kabisa. Wasobanura gute kunta amamesa cyangwa itomati ziva ku ruhande rumwe bavuze bati ni nziza, ariko ku minota bike ya wamara kwambuka umupaka hakurya bati ibyo bintu bitujuje ubuziranenge bijyane batatuga. Kweli hata kama tunacheka vitu vinahuzunisha cyane ko hagenda amafaranga menshi yo twambukiranye imipaka. Sinjo ile yote. Reka tureke kuguma twidogera ibitagenda. Turabe ico twokora. Muvyumva gute twishize hamwe abacuruzi bo ngaha ku mupaka, ari abanyarusangi, abanyamuhumuro n'abanyabugo, tugakora ubuvugizi tukabwira abategetsi bacu bakaraba ingena amategeko buyahuza. Ahubwo dutangire kuba dusanzwe dukorana, tubabwire kuko ibi bintu rwose byazica ubucuruzi bw'aka karere. Nukuri cyari ikiganiro Kombo Taxi, igikino mutegurirwa na la Benevolence ya Grand Lac.
ijwi rya Amerika, Washington DC, mu kirundi no mu kinyarwanda. No ngaha amakuru twari tubafitiye n'ibiganiro muri kano kanya tubaye turabibangirira. Kuri mikoro no muhinga bw'ivyuma mari kumwe na Diane Ninahazwe, kw'izina rya bagenzi banje ndabika ibano ndabifuriza kwandanya muranirwa mu vyo murimo vyose.